Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئته ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاه والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari talagang sa agama Islam, direct kita sinudo, jadi kita naglibutan. Hindi artala ko pito kaleto sa naglibutanin. Pito kita si yun kakahinang inadaaran pangampunan atau akan masukan ng Allah Subhanahu wa ta'ala kautuba bisdaaran pumalapasan ni tao mananarta. Ini bang maradis sa inni a'malin idha qumna biha kanat sababan li'ittu raqabatina minan nar. Ini pa inni kakahinang apabila tinggihan ki atau akan hinang ki inadaaran kita pinalapas si Allah Subhanahu wa ta'ala amman asinarta jahannam sambat ni abahi. Menggaringan tayo may kakahinang ingin. Niya ito may kakahinang atas jempurk bambua parkala apabila hinang kainin. Saw-saw kita pinalapas atawakan inaway ng ni Allah, atawakan pinatalibon ni Allah Subhanahu wa ta'ala ang menarka jahannam. Yung jempurk bambua, maudo atawakan jempurk bambua ingin. Bangpua tin rambua-rambua na sige kita dimbukan 4 oras na dahil din tayo kita umusa ng tingin. Mukha ninyo dito kita rambua bila yang mandambua alay. Sarap si karikidugian bago kan tahapitin kasupaya isa dito makahati yung sangin ingin minsan sa ilmu pandak-pandak. Mula-mula rin pin Allah Subhanahu wa ta'ala si ayat ini para menghalappas si kita manang jahannam. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Inakaan kita ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini-sini pa inni tapalappas atawakan ilappas ya Allah Subhanahu wa ta'ala ang minarka o sinaasit magdang surga na magkaruntungan na imamin sa iyo. Sumagawa ng pa inni ina matalagbisitawin yun isamyaan talagbisitawin wa qad baqiya minka al-amal. Isa ini mo disralo, sini-sini tapalapas ang mandang surga at pinasig tapalapas ang narka at pinasig mandang surga kan Allah Subhanahu wa ta'ala magparuntungan na imamang sa iyo. Magawa ng din sa magparuntungan, ang ipansikaw maghinangin sige usab mandari ini sinaniruhan kay Allah Subhanahu wa ta'ala pais gani alug-lugi. Manyalusan niya ang ginagdihan na alug-lugi. Sa to magtrabaho sa ginagdihan din niyo. Mula-mula nin amman asbab atawakan amman sabab ini pemaasitan ng Allah Subhanahu wa ta'ala si kita surga mula-mula si temun katahinan ka ini al-ikhlas sila ini si kita inta ikhlasi sila naan yalang pangapian terhil lucet timang ini hinang te sila betad te bang ini nyap temu si katahinan yun ikapan Allah Subhanahu wa ta'ala وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. أن الله سبحانه وتعالى بقدأ فإني دعت إني بang ini malingkan magdagipon si ako. Sumagawa ng painni ilisan niya ang sige ikhlas, sige lais niya yung mata-ikhlasin. Sumagawa ng inta ikhlas ini daran tasabut, daran tagisara ng taguluhan at tawakan kaulamaan. Sumagawa ng hati dawa di katabantuk at tawakan papa-style bang ini style in ikhlas ini. Jadi ada kala nilai definition ng istonon ini apa ini ikhlas ini tapi doon ang kaman ke ikhlas bisrate tambat ni jamaah tabligh ini tulis ikhlas ke Nabu ada pun di tapi tu orang sendiri tulis ikhlas ini isma ko tapi tu kaman ko silat bang ini sendiri ini tulis ikhlas ini nangkan labud da atau kan tak dapat sulit bertampan ke bang ini sanya ini na ikhlasin jadi mga diat magbantuk kung ikhlas ini kasi bantuk kulay iti guwapo nagalit niya pagbiro sa katauhan din sa English pero ito explain din magtaw sa tawa kan takito din magtaw sa English sa ikhlas magawa rin nagpatampay pero ini ng ikhlas ini
daram tasabut ikhlas in pwede sila ikhlas in kakahinang no iponan sintemon in hinang sila state ni inyat ng mga ikhlas dito atawa kanila na dapat pwede sila ipahati pirang in ikhlas ini. قال الحواريون لعيسى عليه السلام ما الإخلاص لله. الحواريين ينن manusia magtahagan atau umat si Isa ini magtahagan si iyo. Mahawak ko datila wa'da si Isa. Kung ako pa ini Nabiullah, ako pa ini Isa, ini pa ini ikhlas ini atau kan ikhlas si Allah Ta'ala ini. Kung si Isa alaihi salam menambuhin قال الذي يعمل العمل لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس. Itu ikhlasin bang ina samiyaan tasabut ya si Isa alaihi salam yasmi jama'an atau nasi magtahagat yun. Yun pa inni ngahinang amalan. Ini lain amalan. Ya'malu al-amal. Bang paman mo ya'malu al-amal kan gitu sini ana alif tarif pa inde tufid al-istighraq. Tabang kepahati sini istighraq ini nan tufid al-istighraq. Asal la tuwa ni ke mungkin bayuan kepahinangin. Ini bang hinang pangandatan ni Allah Ta'ala. Atau akan hinang ini kakayadaan mo tahapan atau akan kakayadaan mo rida di pasi Allah Subhanahu Wa Ta'ala iratuwe ni kanya hinangin alif kalam pen tufid al-istighraq bang si ini makin nahu. Yun ang alapin sinsemon kakahinang ang masalih. Gawet na pinutat bang ini na tayo hinang iyon. Ang muhun, importantihin, bayuan ko mong hinang asal talate wet no na ang sininin. Ano pa ne, alladhi ya'malu na amala la yuhibbu ay yahmidahu alayhi ahadu minan nas. Ano pa ne, rambuwa manusia atawa kang sisinusino na pa ne, yun ang hinang amal. Ano pa ne, gumabaya iyo pinudji-pudji. Ginagaya pa yun na sinangitan wadang buwa manusia. Yun pa niya klase. Na ang paman pinaan sininin, bang manusia ay ngahinang amalan. Di ngahinang man na pinudjipudji, di samyaan ngahinang man na sinangitan na kayo ekala. Pagdahat ka may manusia, buwa na sinamante ko ito, baka kahampi ko paasat si masjid, asal inangkat tangan ng tahap-hap, pinahap-hap kanya ng posisyon ng atawa kan istanding ng buhat ka ng puno. Buibahasa sa pudyo-pudyo na sindihin. May manusia sa ilo, da ikhlas. Ay ang taman ti ikhlasin, yun yung manusia nga hinang amal, nga hinang sunan kakahinang, day yung magaya pinudyo-pudyo sisa niya, yun yung manusia ay katahan ng ikhlas. Diada kung niya kalangungan sa agama Islam. Nisara Allah Subhanahu Wa Ta'ala kayamanin ng ini bisaranin wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pinapandari kita wa pinapandari kita wa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini purpose nun atawa kan maksud nun, ini hadap nun, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pinapandari kita wa Allah Subhanahu Wa Ta'ala pamayaman ng si kita, panastinan ng si kita, bang sino kito mahat kapahinangan. Tama nung mag-ilat ang notis ng atawat ang tadirami kapanlugan ng nasi at ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala misara, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Da magtal ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lam yakulillahu liyabluwakum ayyukum aktaru amala. Da misara Allah Subhanahu Wa Ta'ala paano papandarito yung manusia, yung pamayaman ko bang sino, yung siya mahit katahinangan nga. Sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala misara, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Taman mo si Tito, bang sino Tito yun yung mahap sa kahinangan. Bang sino Tito ay sa mag-abahin tulis ikhlasi, kag-aadapon, ina sa kahinang, ga'alay ga'chot ni inyat dun, ga'awe ni pinabantol inyat dun, hangkan pinagtatong madrasa, asupay ko tabantu-bantu, hangkan pinagtatong mas, dun supay ko kasamanitan, hangkan pinagtanyabuhay, asupay ko manusia ang kisikao. Mekin tao atau akan muji-muji kau, hanggang siya magsadat sa pagpapitugitena, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bigiri na dahil. Bigiri na matananguan sa agama isang insertment, inte mong bayan amal, sirulu si kau inta ikhlasi. Sirujit mo inyat sumbangwe ito hanggang murong arta. Sirujit mo inyat sumbangwe ito hanggang nadakta. Sirujit mo inyat sumbangwe ito sa murong hadiah sa pong kinaimang di. Dagdi ko mong in amal, innamal a'malu binniyat. Dan Rasulullah wa innama likulli imri'in ma nawa. Kung tayo hinang
Tiyan hinang. Innamal a'mal. Taas ng sad ini kami istigraf yung una tayo na alif walam, ito yung istigraf, at ilato yung ito yung paghinang. Ngayon na kasangya magsakat maghadyo ng puwasa ng hinang, amru bil ma'ruf, anang yan ng munkar, surulay ikhlasin kita. Sinucheck ng tangatan ng ini purpose, yung dombong, ini magsinong hangkan kayo ng hinang ila ang mata, atawa kang katahinang. Wa inna malikullin ri'in manawa. Bitiap-tiap ay mga manusia, yorisan niya ang taedok ng atawa kang tapuso nun, yun sinyap mo rin. Bangto magniyat magsadakta karena Allah subhanahu wa ta'ala taedok. Buadapun, bangto magniyat magsadakta karena pagpapito-pito, karena pagpakare-kare, karena ilir-ilir di tinuma wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala isla, asa di tinuma wa Allah subhanahu wa ta'ala, inna uliyan. Sino tumalik sa ayat ba? Painna, kaya pa naliyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kung natisambak tayo magkain ng Allah subhanahu wa ta'ala, asal ka naman ng sisito, bang sino kiti mahap katahinangan, da magkain bang sino una sanaan mahap katahinangan. Pagbuhat katatahinang na palanggungan sa agama Islam, dated pinima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampune, hekta sila lahat ko mag-jihad, magwa sinapang ni magwa punglo ni magwa arta ni, kumagawa ng bangkot, kunyat ng pinabali asal ga tumawa. Sarap ng ito ng bangkito mag-jihad, kasupaya pag-abdo na pagpakito-gito na atawakan pagpakalikalin. Hekta manusia sa kito sana maghaddi, hindi ng telo, magsuban sana mag-atis-lapis suganin, kumagawa ng ga tumawa, pwede din ikhlas din karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan parahit ko salawat, ina-ina hilang mo, bangiya alay ganta hilang mo kahapan si Allah subhanahu wa ta'ala. Bugdanta kahapan si pagtahin mo manusia, dapat dapat sinuchet ni inyat na nakasipaya dito man iniib ni arpa ng iyo sinang pagnataka si sabat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil namuwa ay ulama, yung si Fudail bin Iyad, rahimahullahu ta'ala. Mistaraya pa inna, qal, inna la'amala idha kana khalisan, walam yakun sawaban lam yukbal. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة. فإن سئيات إنه فإنه بالسرانين بنا تبتين أتلاكن سبنا تبتين إن كاتهناني إنه لا كاتهنان بان فإنه كان يأمن إنه إخلاص إنه تثبت الإخلاص إخلاص إنه جنوايات إنه جفود سنة ربسينة لهذا الله سبحانه وتعالى من متجنين إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن ثوابا لم يقبل بنا تبتين إن كاتهناني بسن فإنه كان يأمن إنه إخلاص كيس الله سبحانه وتعالى apabila فإنه دأس ماوى دون سبتين الله سبحانه وتعالى بسن فإنه كان يأمن تماوى apabila فإنه دا إخلاص دون سبتين الله سبحانه وتعالى sehingga فإنه sultan ya'aman khalisan sawaba suwi magtawa, suwi magtuhot kung ikhlasin sa nirukuni katumawa inyo bangkay man na ginagahan sinandogahan kung ikhlasin nirukuni katumawa sinhinang magpunsinay dito magsiparit suwi magkala mag-anda nang zanatiro best friend lagi magsiparit dito nang kanya panagungan sa agama Islam nang sinini ng pandogahan mo gagahan mo pahap ina-ina sa katahinang to asal din tinima banggala ito niya sawab init mawa buadapun eserin day pa yung tumawa ina-ina katahinang mo bangto ga bakas nabdi bangto ga bakas mangaru bangto ga bakas niya sa inyo kasasin pagaddi nun bangpet kasi pagaddian mo katawhan mo bang inuritin sin haddi sa inyo paghaddi nun bangpet kasi elaw kaya si elaw arapat mo katawhan mo bang ino makabata sin paghaddi nun hamkan labudda ina-ina katahinang mo yunata-inni fa'alam kan Allah subhanahu wa ta'ala annahu la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala hinagnaan mo ilikir mong takaragdaan ang bag-inyo ina-ina katahinang mo nuunay kasanyaan tauniya atawat ang ukhrawiya nuunay kaganta pagbinyan atawat ang pag-akhirat mo asal labudda bil'in hamkan mo tayo ng syafi'in pinagkarami pa inyo man arada dunya fa'alayhi bil'in ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. Sino-sino pa yung nagaya
Humakin pagdunyanin, sila'y painin na hati. Sila'y lusikaw minmuin. Sila'y lusikaw magluma-luma, yun ilmuin lunay kisinan pagdunya ataw at pag-akirat. Dahil sila na sa lumabaya, humakin pag-akirat nun, humakin pag-tuhan nun, sila'y painin na hati sa ilmu. Ilmuin na palangungan sa agama Islam, wa kahamtang pulutol sin alam luma, wa kahamtang bis. Kahamtang kabisin, inalaman mga na bis na kuwat magtaw, ginangge. Nasay bisab sa niya ang inisanaan ko mong kakahinang labud dahil sa niya ilmuin. Ilmuin, yagkita ya amal, yun sa mga idasti ng sa ilmuin. Al-ilmu, nurun, sahaya, sinipat ay kaulamaan, sinipat ay siya salihin, atau kan salihun, al-ilmu nurun, wajahlu dulam. Intain na ilmuin sahaya, intain na kadahilin dingin. Naangkan, bisan ini kakahinang mo, asal dapat inasanan sinusu paasik bisan ilmu. Kaya kaya bisra iyad na tabal iyad, wa idha kana tawaban walam yakun khalisan lam yukbal, hatta yakuna khalisan tawaba. Sehingga nakatunina wa Allah subhanahu wa ta'ala ini lang kakahinang mo, suway pa ini ikhlas, dik suway pa ini tumawa. Ini pa ini maksudnya, wal khalisu idha kana lillah. Bang tain ikhlasin taumit, yun ang tanian ng kinikan na Allah subhanahu wa ta'ala, was sawabu idha kana ala sunnah. Yung tain katmawa sin kakahinahin, yun sila tinulot sintuan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung tarika, larian si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kadari nga hinang taguwa ang magtabtangan deklarian si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kadari taguwa ang manfi'li, fi'li wa tiqrarhu, yun ikaw fi'li, istiqrar si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tumawa inda kahinangin. Sa ili ay may talamuhan sa agama Islam, bangko magaya, yun umasik, yun magdumsuri ka Allah subhanahu wa ta'ala, sila mula-mula, siyat mo ito mong ining kakahinangin. Mula-mula po ito ng kamante, din lahat sa atawagan tungan-tungan po lahat. Asal kita-kita, imam siya, ito hektahan naman kita magnataka, hekta sa bagbataka. Hek kasama magtaniya madrasa, magtaniya paghabitan Quran, magdagdi sila guru, magurong sin sa nan nabangan tao, magawain hilawin na ang ikhlas hindi ko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dumayon din tiyan sa nan pagkabuno, pagpakikitino, pagpapalitalino, nahangkan niya kalamuhan sa agama Islam, subay ito chat mo, subay ito bilin mo ka hapin baramin. May kalamuhan sa agama Islam, Imamul Ahmad rahimahullahu ta'ala, mga aripusalo, at alakan Imamul Malik, bambawak si Patilaw. Ini pula yang kaifa ta'arifu anna al-insana mukhlisun. Fa'inna tamilalayamu imanu sya'in in ikhlasi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna tamilalayamu imanu sya'in in ikhlasi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'inna tandu, idha stawa indaka dhammu wal madhu, fa'anta mukhlis. Dan fa'inna magsimu na sikao, maglebar na sikao. Wala siyaan po duhin bukang litin at awakan ini istara ginahatin kaya kain ko ako ulit kuwantatin at awakan abupatin sa mga nasihat kung sinduhin agi tao ito nabupatin mo nasib diya ito natahuna bang magsiraw si ako hindi sarari hapduk laat ang bansaan dami ang atinan yun itukuti daw yung pangatyan ko nino di sinan hapduk laat kung mami siya mukhlis sino dito tapudbid dito tapudbid kung mami siya mukhlis bang katawhan mo sa'yo. Sinagawa ng bang manusain pagkareno pagtayan mo. Bang niya alay kakahinang ni hap ay nuagay hap is ngamayo diwalag imam sa iba ikhlas. Iyan panginalahan mo imam sa ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala idha stawa indahu al-dhammu wal madhu fahuwa mu'min. Iyan panginalahan mo imam sa ikhlas. Terus billahi magmamsakam sabihin ako sa matlik ambus tapi katambusin ang sabihin na tabares na huwag ka magpataha. Jadi ini sahabat kita nak sendiri hati itu taruh ni. Maaf sakam. Jadi ingkang itu ingat tahun lahat kami itu maghiwala kami isu. Sabtel itu sambil seperti itu nero masing-masing maghiwala magtubok maglali magalangan. Ngali katahan kara-kara kung teman yang lepot. Maaf sakam. Kadang sa bisanya kritikasi ini samian. Lahat kami itu dia bukan kataha. Pero niya waktu magpataha kita ini. Doan tekan ini andan din turut dan dua asbaban ay nagdaanan paka asikan tayo na magsuga da Allah subhanahu wa ta'ala nagdaanan kita umamin ang nagnasanit din turut dan dua adba ko kita bahut sabut ko ng buwa kadari minang tayo din turut dan buwa Allah kong kutusa insyaAllah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh. Nabligat min adawat na pagkasagad. Yun po na pumunal po ang